Tahun sedang ini kira yang ini penuh si teman ini gini ka awareness program yang ka mentudu cleaning drive ka jerong ka pangu ang to mani kinong na hewo sumari ijet pra kini ka pang im tu si lok jor wo kurpari ki wo sumari wo sendang ki hau no chklia ki iwan i troy mi po ni yung po sen yang ki am chu la i jet ki wara ki holai senyang bahagi iwa keni ko ang keni ko nong umani ko nong na iki la yung man ki kam i mani ko nong na iki bituan i penyui kam i bituan ki lok jor la ku pura i gani yo mani ki nong na ku emite ching kli wo pang khu bi chingeri iga igi sudang sukun yang ber chen sedang no investment home no iga dera i plastik i hewan la iki jadi kau di ban sampai ban yang gong yang ini home no terai di tu untuk ketang no investment semua nah jadi juga Dia udah dari bentuk cilin sana do kemot janang pak. Set. Jadi yo ini yang bisa tumi. Kepen dia we ijak tanggo ta sele ide untuk awareness nangwa untuk di bentuk ye jihad bentuk na ye jibin terus. Tidak tahu kan nak itu tu visit kami ke tempat ye di tidak nak teroi tu ke uhikai van ki tu van kamtan kondisi ayungasan hom nak teroi di hawa lai cuma seven ki tau untuk juga kejuai mencoba le yang ke state ke village go ni pun sini ke message ke sendiri di kita sebab dan di tempat ko biwa yang paha awak tu plastik ni kiwan ki botol ki tu plastik no kiwa penteroi pensidur yo beram ah siap hano al kitau so no ni hat tu ki sejum tu sak rak yang disediakan jadi ini di kai yang tidak di kai di kondisi ajung macam yang pula jadi ni ke message ke YouTube staff ke seven lebih order jalan mah